Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki samla pule ka school ba North Eastern Hill University haka arpau tere urisaw arajar arpau ar kilami bandawa badai ban penne ya ka jing bha karpang shipau persen ya ki trai jella ban yo rung hapo nehu ki samla pule trai jella ka nehu haka jilam ka nehu Students Union bat ka khasi Students Union nehu unit kila penlong ka jing yat pat ba na ko office kam jongki shadow ka multi use convention hall jong ka school ba bandawa badai ban penne ya ka shipau persen ka bha karpang ya ki trai jella kata ki khasi jaintia bat garu habakren ha ka ne kasngi u finance secretary ka ne husu usamla wailat siangshai ulaong ka jingyat pat ba sha ka ne ka hall badan ka jingalang jong ka academic council ka nehu kadai ban pen sngo sho vice chancellor ba udai ban pen thikna ban penne ya ka bha karpang ka ba shipau persen la ne ka weightage kabalamang nakabanta ki samla pule trai jella banyo thep class hanehu ulaong ba ki samla pule ki yo jingtem ba ka nehu katmu ban pendo no ya ka bah karpang ka ba shipau persen da ka babu jilino da ka shipau points ne marks ban ai ki trai jella nakabanta ban thep class hanehu u samla wailat ulaong ru ba ki samla ki sngo khia halor ka kanram ka jing penrung kelas apo nehu leng ba ka CUET namar ka ne kan bo jing e iki para samla ki badai ki trai jella ki batmu banwan pule nehu hakis nem ki banwan hari la jong kina ka nehu kale yongi ka nehu kale yongi march from glory march from glory march from glory march from glory We want 10%! We want 10%! Amslam! Legacy! Amslam! Legacy! Amslam! Yidawa! Yakaha! Yidawa! Yakaha! We want 10%! We want 10%! We want 10%! Hari Lachang! Hari Lachang! Ki professor lagi day lagi judge benro ki jongi ni ki judge benro tu ki wepat ndre ka kerua ka besar syaki ka lang ba ngin up hang ne bat ngin pet tho mano uta watmu ban pendok ya ka hak ka jongi bat lada bakla berai ngi kloi ban yang ban yele na banta kari march from glory march from glory Amslam Legacy! Ramden ban yang hala ka jong nong rim banawa ka ka bade hok jongi ni so to shai ba ka jingla kle ka jongki ka pendo pendam ya kane ka bade hok ka jongi ka ka wastage ka ai 10% nang ta ka jongi ka ba karpang te ta ngin yang scam ni pi ka nong rim jongi ngin song nang ne sete bat ngin boy ka ka jinawa ngin snap kine ki ban wan ka committee ba pi bangiro ngiyeng scam nang ta ka ibadah prasnam jungi nam ta riba ka mreu jungi ban yo ya ka hok ka jungi pulih dan try jelat try muluk ki banwan ban peniso hanya pos kulbaan ni adin ba minatip ba kanian mission la dang meniat na kaliang hidup jom seng harangkat bat dino kitkam jom nehu klem la chomthai la persiang madlung man lak department man pej ke jing ko trikam ani ban pej ta ke jing duna gidan hai nomar mantas nem hi kadang sedang thamai ke ka all india antan exam ke bangitip ka Kemen University Entrance Test kaba samla pule ki ba thu bandung pule ki Central University hab niat lembai ni Entrance Test dengi thu sai ba chaban le ganing la thu sai ba ki samla ki dungi ki dunam ha ki mat madan tekat ba ki gi jela ki resource ki ni dan dunam ha lu kal kum ya phat syllabus ba tinta ter be halot ta kanung rem ni kem chum thaj mentala sauki sansi ni ko ying sting miet ye ni wan mani kendu yang man lagi nang kai badan ki department repair ban tej ban keli mat ba sisi kolong bangilap dan di department bangilap tang tindiap mut samla pule kasir ibahag nem balalep hadas ni por bamenta ni tang armut lainut de bihalor ta norem bak admission pon ni huk samplem nomor dijing kembet jongi baru arkan hul la blok no ban kini kini kilif ban misim ya kawai karai ba minto yu ban pli kini kelas ladaki samla pule jongi badi try muluk kimyo ban yasno kelas sang ni te kembang tip hi ba kini hu la thau kerpang nam ta ki tribal jong than stay lam ni hadian me ki jela la yo la jong ga university te ngidi ban snuf kem bet triang ba kani hu menta ka di bet
teriang bat kadai kebhak kerpang ngejongi ban mene chwa bang yat kumni ngai kendu ya VC ya vice chancellor bang la persngu bat nglaong lada phibakla ban rai kumno wat sngu ye ba kum samla pule badan gajing kli nam takalawi nam takipara ki ban sawan bang pos kulba pada mi kai gajing huri hura pon ni hu lada di bakumno ru bat kala benong bajur ru mat sngu ye ba pihak ban cim jing bakli ni nak liang jung uru ulapan sengap bang tang lai don lang ni krui bangin up ya takarai makin pelong menta ka jenmit ni pok multi use convention hall tada ki kum maklarai kum no kamod ngir nginam chengthaj bat nginur lu bandong bangin namla bat nginam triang dalile ban pelong ban permi list ne ban sedang ini ka session thamai 2022 2023 kanai ka jinga kendo bang sini mentakas ni hakaba nilai trilang tengkarangkat nakalyang jong kali husu bat jong kaki sini unit nila pelong ya kanai ka jinga kendo lang namarpa labu ahmad bandawa be bakenne tang ya kowe ka hubjumi kata bapenne tisa ya ka coverage ka kamihu ka ai kata kamut ka 10% bar ya kanai nila sejo ba nila sebut kini kisnan ke adab kan remin ka kum ka kubor ka ba niyo bat ka ba tikna hikedar ba kan nakalian jung kanihu kila persyang bangai klik syri ma penduk pendam no ya kan 10% kawitage ka ba ni kasi jantia dan ni kigaro kiyo mo lang ba kata ka domicile weightage lan ni kene ko ba nihu affiliated college weightage te kene kamde ka ba thamai ba kamde kasi kan ka ba nongkong ka ba ni lawan ya kren ba kini ki administration ki pahalor na do isi registeran kan re kene kasi ka ba kasing ka ba nongkong para di media pina kemau sepoma amat berfikir para menta hasi kene kanihu ya kan mission ni ya yang ba kasi UIT maka ni ta full mark kasi UIT kan desa spa desipo ada udhar uyo ni om ada udhar uyo kene sibo aspa mas ladangi kan buat saka percentage kan dia baik 10% ndai dia ada ukasi jung ni pan uyo ada uyo sispa ada uyo sispa prapo apa kasaspa dia ladangi kan buat saka percentage kan nom sapo 100% kan nom dia lada ladangi ni ada kemak ki ai makna ya ka sekomak sispa prapo basipo kan sispa ndai tu kemudian compare baru baju aspa udah hay udhar ndai Henry dah kikon buat sesuatu percentage ya tahu kar bayo aspa akan buat seperti kan santo dia kasih jungi dan akan buat ya kata ka sispa prapo kanong sispa kebanong sabusan kemudian dangi air ini akan buat sesuatu percentage kanong sabusan plus kata ka percentage 10% kanong sabusan si jong office jong restra bagi akan percaya ki ba himde bakta ya kene kamat jong ka reservation ba ya kata ka weightage ka bangi kata ka 10% banyak yang jong lisi har to kapot ula-ula ba ya ka reservation kinam karo dalilero ba nila diang bangila sim ya kata ka affirmative response ka jong bangila aero ya kene kubor sa media bangila aero ka warning saki ba kinam de bakta kene ban modify ban ya kata ka weightage ka bangi sejo andre hakini kini singi ke baladap nila ya kubor biang ba anak liang jong kanihu kila persyang ba kila mood biang ban interpret bakala ya kata kualitas ka ba 10% dak baki mood ban anak tang 10 poin ka jaka jong 10% bat ladaki kila banjat sakmat dak baki tang 10 poin dengan om ni pi pro tu demi bani kasih jantia ni lawe jong ni kanto nak kasih nama ba ni are bat nginduna ba kebede kujung ni ban yo bandung kelas hakane ke universiti ka ni zaman tai ini bat ni sampai cibet nak lagi penting di saat ya kerajaan ki ya rajin no bat mir dan ban sangat ya kerajaan ni saat dekat kebe ke lagi penting bahkan tu ya bat ni ya kata kejung pesat jung ni ya kejung tu kejung ki ban le klik syirik ban le tombor ya kata mana bersin raya kan ke bukan penek ni pen PE ini kita mau tak proses bahkan ni kajing sar jadi ban rai kan ka Central Admission Committee ba kita dalam majlis ni Andre kat buat teman yo hak tu kes niru lemla dah ban rai ya kata Central Admission Committee ban rai lah kan kena ya 10% dan ni kita ada kadang-kadang lihat benar-benar no sakuni ka akan masuk di selama mentah bat ini rai kila ban rai mentang dan ini kila ram taruh saat itu bos sudah tang taruh PWI kecuali toy kan dia kecuali ni hasil jadi apa bat ni yo susu ya kena ka additional weightage agar kom jong ka EBA mo kabang jong kena ka literacy
Padang taruh ni lah ban yo san dan hen yo. Ta kamut ada ki kan buat cek perspektif yo susu deh ya kata kajing mentoy. Bat ni do than ya kata ka admission ko ni ha. School ba ini ko ni hu ke jong ni. Amar ba ngani thu epi. Kidon ki department ki ba ni lah ban rumah. Bat nilai ina lah ke jong ki kamat. Ba kidon ki department sasan tali ki ba ban rum. Aku bi department ki tang army kasih berkat ya. Tang army kasih yo admission. Kalau ki tang san mut. Dia berkat pihak pokok kategori SC ST kepada kahok jong ni ni yo tang armut basan mut kamut apa ma ba ya pikir lebih ke bersama tak ada ni dawa mapen nek sampai ya 10% batak ada bangin ayo ya kata cinta wajeng ni mapen nek 10% ni nom ki bag ni nom ni nom kerna man kerja nang cinta wajeng ni tak ada bangin ayo